بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. program بلوا يا أهل البيت أخنا أختنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أده ما الله سبحانه وتعالى إنسان خلق بروا إنسان عندك إبّيك أنا إبّيك متشم ما يكره بيقطع إخلاق مسر تان هدي أده هفتاك دوست تان هدي مسر تك تري ما مسر يقطع رملا مسلبي أده رملا ما كي تقاري كما أركمه مسر رمضان هوغا أقول من الله سبحانه وتعالى دبافا وإم خاصة كما كي رمضان هوغا أقول من كرا أركان تتا إهم مسمه كرا أركان تكامل تفاتو كنديون رمضان هوغا رودا فلو كربا الله سبحانه وتعالى باولي بآياتك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. माने कि इमाम मिस्तकुन्ने ते बामीह ग मच्चा अल्लाह सुब्हानहु व तआला रोद फरल कुरवी कुरीग उम्मतो ग मीह मच्चा रोद फरल कुरवी फदैने एते बामीह तक़वार मटके इमा बरकात रमलान मस अगुनमेना बदल कुरा रमलान महुगा वीहा गिनेक अगुनमे हे अमल त कुरंगन जेहे अगुनमे फरल फसनमादु बराबर जमात ग अदा करवे तो मसे कुरन जेहेने अद एतुरुं अगुनमे तरावीस नमाज कुरमा दम नमाज कुरमा कीत कुरवा मुदारसा कुरमा मुराजा कुरमा की रमलान महुगा अगुनमेना कुरविदाने हे अमल त तेरे हिमने कंतत्तके रमलान माह की महिग्गा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगुनमेनटक खासरे लव्वाफावरे लैलतुल क़द्र विलेरे के मतिरिकमा मायका अगुनमे लिवगमिदनी रमलान माह अगुनमेन कुरा अळकंतोग मच्चा इंकम रमलान माह अळकं कुर्मकी अगुनमेन विसालेगे फुर्सतुगे बेनुन नगालागे नवान फुर्सतुगे बेनु नगालाफकम गावानम अगुनमेन एकमा हिताम कुरन जेन अरबहुगा नवत इल्मरिक बयान करबा फन्ना रमलान मस अकिद मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निस्बत कुरवे हदीस गवना रमलान मस मीह का बदलवे रमलान महुगा मीह के फाफु नफुसवे कम गावान में मीह वरकिंग अबाज जेरे कुने कमगा इम रमलान महुगा अगुन मेन्ना रमलान महुगा अगुन में केवा कुरआना अगुन मेन्ना रमलान मह के रोदे की शफात तेरवान दे अड़कं इम रमलान महुगा वीहा गिने को कित कुरआन केवा कित कुरआन मुदारसा को अहमियन कित कुरआन गन्ना दिन मकी वर मुहिम कमे को तो इमरिम बयान करवा फवा कमे मी तेरे गस में खास को ते रमलान महुगा तरावीह नमाज अड़कम अदा कुरमा की वर मुहिम कमे जमात को नमाज अदा करवे बेहुन जमात को कमगा वेन नमाज अदा करंगे वजे एक सवाबा दरमा के वाह कित मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान को देबा फदे खास को ते रमलान महुगा अगुनमेन अने मी मिस्तकुन्न हेद कुरमा मिस्तकुन्न हेगतुगा मुआमलात कुरमा की वर मुहिम कमे कित मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगुनमेन बयान को देबा फागतुन कलेफानोगे हयापुल अडमेन लिबे इब्रत का उन बलालारो रमलान सतोज कमगने कलेफान एहे मसर बर बड़े कलेफान अळकमगा हीवागे वडानवा मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला मौगे हेद कुरवं इतुर कुरवा आदि किद कुरवा मुदारसा कुरव मुगे कलेफान वक्तन हेद कुरवा हम एगोते कलेफानोगे रमलान महोगे फहुदिया अतोज कमगावने कलेफानोगे अहरवेरे निदिन नंगवा कलेफाना को रे अळकमगा बैर कुरवा हम एगितुरुं अगुन में रमलान महोगे कुरदान अळकंत का बलालार इतिकाफं इनम केस अगुन में रमलान मह कुरदान अळकमे आदि खुम्बिंग हम इकने अने मिस्कितु को नूं कमगने सगुन में गेगे इतिकाफ इदान हनम से मिरंगलवत की मिस्कितु के इतिकाफ अंगन मिस्कितु के इतिकाफ इन मीहास एना वीहा गिने को कुरआन कियोमा इल्म गेनुमा इल्म मुदारसा कुरमा एहम मीहुन दीनो कंद बयान को दुनमा की वर मुहिम कमे इमा रमलान मस अगुन में बदलवेगे मिदायरु का अगुन में मीद फेटे रमलान मस मादमा अगुन में निमिगंदार रमलान मह अगुन में कुरवनी कुंकमितो अगुन में बलालेंग बजे रमलान मह की तकवार कमग मसर रमलान मह की नरका मुत्ति कुरम मसर रमलान मह की महिग अल्लाह सुब्हानहु व तआला सोरुगे के खास दुरको तैयार करबा फमसरे दुरको मिकनी अर्रयाने की दुरको रोदवेरिया नोमी है का बनमुग फुर्सत लिबेने रमलान मह रोदवेरिंग दुरको बनम फहोगा दुरको में बंधुवेगिंदान कमा इमरी बयान करबा फवे हदीस का उन बलालर हदीस के सोना ने अव्वलहु रहमा व औसतहु मगफिरह व आखिरहु इतुकुम मिनन नार रमलान मह के फरतम दिहा गोने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रहमा देवन दिहा गोने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फाफ वसमा सूर में वद्यम के वाह के हदीस के शौक इशारा करबा में नहीं मांगुन में रमलान मह के अळकं त का खास समालु कंग बदेन जे एहिन मसमर मसरुगा अळकं नुकरामी है रमलान मह के अळकं हीवा ग्योम की नो रमलान मह के अळकं कुरमा की ಏನ್ ಎಕಮುಗ ದೆಮಿಹುರುಮಟ್ಟ ಕಲಿಬೆಂದೆ ಸೌಬೆಕಮುಗ ವೆಗೆಂದಾನೆ ಬರಾಬರ ಫಸ್ ನಮಾಜ್ ಜಮಾತು ಅದಾ ಕುರಾಕಮುಗ ಅನೋತ ರಮಲಾನ್ ಮಹುಗ ಗೇಗನ ಕಮುಗ ನಮಾಜ್ ಕುರಾಕಮುಗ ನೆಗತಂ ಆದ್ವೆಜ್ಜ ಕಮುಗ ವಾಣಮ
ema ramla ma nimma fes mi hunna emi haki me ramla ma hoge roda hivi gota adi alkamuge demiru gota ene dinu ge hin alkantaka samalikon dinuge kuda gabilikon ene kibag hunnan me hekugen dan ehma agun men ramla mas baddal wefa agun men na bakewegen dairuge ramla ma hoge agun men na kurewni kon kametto agun balaleng bajje agun men ge hewkamuge tilife burakur mattaka krone kon kametto ei madamai agun men mikura kantatuge sawaba darum agun men libeni ekantatta ke Allah subhanahu wa taala angawa fa gota ekala mago agun men kure alkantaka kumugen ehennun kamugan agun men kitemmaraka alkon kuri kamuga wenes ekamaki Allah subhanahu wa taala ediodigannawa gota gamen nukure kamugan agun men muli umur kure un alkantatta ka me rebis kare sawabe darum libigen wadane agun men me ramla ma hoge azum kandan be ramla ma hoge agun men kura alkamaki Allah subhanahu wa taala edigodingamba ekala men nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatu ga agun men bayan ko deba fa gota agun men hifa kura alkanta kamugen diun agun duwa ki Allah subhanahu wa taala agun men ke agun men kura alkan qabul korwa ikalange sorge niyumad lebba be ke tere kemigen diu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala khair khalqihi sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.